Yebo, inganeza ukuthi impela trend indaba phana-ke ey'nkundleni kezokuxhumana njengoba-ke umkhwenyana-ke seyibhadame-ke unkosikazi wakhe-ke neShende impela-ke bebhizi-ke bese-studio-ke berekhoda-ke bebangisane-ke ngayo-ke i-mic-ke becinga-ke yona-ke i-hit song kanti yeyi impela-ke uzofika-ke umkhwenyana-ke besabhizi benjalo. Bafowethu-ke ngaphana masikhuluma kakhulu-ke ngicela baniqale nginibingelele kuyona-ke Mbuso City MTV sithi nje masicale ngoneni channel ake wenza kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell uzithola zonke izindaba eshisayo nazo-ke zitrendayo. Hhayi-ke wenganeza ukuthi impela trend indaba phana-ke ey'nkundleni kezokuxhumana neshiye-ke abantu abaningi-ke bemangele futhi beshaqekile-ke emva-ke umkhwenyana-ke ebhadama-ke unkosikazi wakhe-ke neShende-ke emzini-ke wabo bebhizi-ke impela-ke berekhoda-ke bebangisana-ke ngayo-ke i-mic-ke becinga-ke wona-ke ama-hit song. Hhayi-ke wenganeza ukuthi impela umkhwenyana-ke ubesethi wawu wena ukade uthi ngiphume ube sizongena lana kwi-studio sami uzorekhoda imvume-ke uyitholephi? Hayi wena-ke ujwayele-ke imizi echeliwe buka nje udlala nje uginqe gonqo wenza konke okuthandayo la endaweni yami. Hhayi-ke wenganeza ukuthi impela umkhwenyana-ke ubese yaphana-ke ekhalweni-ke lakhe-ke wadosa phela-ke wona-ke umbhekwe inganono wabese-ke esiqoqa-ke isibhekise kuyena-ke lo wesilisa-ke oyiShende. Heyi wenganeza ukuthi impela-ke ibe njalo-ke indaba-ke embi-ke phana-ke umkhwenyana-ke ebhadama-ke unkosikazi wakhe-ke neShende bebhizi-ke berekhoda-ke wona-ke ama-hit song phana-ke estudiweni-ke sakhe. Heyi bafowethu impela-ke abantu bakhala kakhulu phana-ke ezinkundleni kezokuxhumana bathi heyi impela-ke manje-na-ke ukuhloniphana-ke futhi nokuhlonipha engazi ukuthi-ke akusekho kodwa-ke ungaya kanjani-ke emzini-ke wendoda nanokuthi-ke unkosikazi-ke womuntu-ke umsukela kanjani. Kanti-ke abanye-ke wenganeza ukuthi impela kolunye uhlangothi bathe impela-ke nabo-ke laba-ke sibathathayo iqiniso-ke abanalo uvuma kanjani ukugana nokushada kodwa futhi ungakabikho ready ngoba phela ngeke ukuthi-ke uma ngaba u-ready uphinde futhi-ke uhambe ukugcoma-ke wehlise-ke indoda yakhe-ke isithunzi. Hhayi-ke wenganeza ukuthi impela abantu baphalwe njalo phana-ke ezinkundleni kezokuxhumana-ke engalo-ke udaba olutrende kakhulu phana-ke indoda-ke ibhadama-ke unkosikazi wakhe enalo-ke iShende bekhona phana-ke istudio-ke berekhoda-ke becinga-ke wona-ke ama-hit song futhi-ke kubonakala ngaphakathi ukuthi yena unkosikazi uyawajabulela-ke wona lama-hit song-ke futhi-ke uwezwa-ke ngale ndlela-ke esezingeni eliphezulu. Bafowethu-ke impela thina-ke siMbuso City MTV sithi ake nisivumele-ke sihlabe phasi ngedolo sithi nje qi she idibane kuyona ividiyo elandelayo.